Isa wajigal. Hina wajigal. Ano ka dia makina si makina ruza brodeng dia. Makina ni tan makina mo. Arus lu khabat anu difte arus garatat. Ninggala Arus garata. Hai khabat garatat arus. Makina ti yedu isa gesta. Na makina tani jitara la batte se gujurti gul fidas iti Ayya bida kul fidas bida. Kul fidas bida. gul fi hatta hati makina se kita gul fi sinar gini mega dapat duga rura. Is pura kerja kita hanas. Bas ya Laki nak. Jaket hanas na rali. Ama makina ti yedu. Amma rakung gone wal anma. Kan goru tu bermain lagi. Ay sinaru zaman lor kita. Sindor kini arus si gona kaja iwa si gona kan ana mau Si gona arus. Oi. Arus si gona cepetat. Lucy gona arus. Atau kamu gona cepetat arus. Ayya ganin dia mani. Dai na kan be apa. Kapi Arus ama makina ti bitan jenin dia makina. Dapat abokot. Abo khat buat tai. Sakati saka. Hotu. Hotu. Kai ye da. Tapi nak gari aku kau ngangkut. Sawo kanamma. Makina ti. Ada arus na ifte gora tak khabate. Ate arus ka boliti dikte gona arus. Ha ana si gora si Bar tanya makina arus ti si makina ti bitan tanya. jer. Makina bida bida amma arus. Telefon ni sheti cha andalagu. Telepon cek ticai hinda lagu ka ini ni ka telepon da lagu dinan nin berbada je aku temi. Nutin dia bini ka kuno ilaran tanah alte kerta gurba fayang kamu. Uba kamera so. Kana malina dibe. Akabe di te berade amnare amma na pakenya bi ne on ramzi da nduvne. Hai akami dia ada nin dise tin dema gurba kala julalte oso gartu hamzin dise aku te dise tin dema tanga cek ticai dufu akang gorom be khabala sa yon tu na maun darra geisi. Ada gurba na gurba la fajiru ko so wayya akami nin dema no sakasa du. Aya silaram tin jirade du gade de mun khiyale ni de rakon. Adono jira jirade rakon ka buram sin telefon ni cek ticai da lagu de ko. Akhote inni le ni ture akam ture. Da lagu du bakam gona wala mana cek ticai tin talma war bada ko te na dibde dubbi khasati le da lagu telefon ni. Wa anta ti umma wa kana kharab kataftu. Cek ticai isan da tansan we jirti. Amma bar la an sila inni fakenya ba bakka kana jira jenne irra walle sila ise kamna ture mere. Sheti chamma fakenya ni akhire gandu ne barama jeti. شيختي وان كانت هي وان سنتي وان تلتقى خطفتي وأكسي سني واتفا جافتي وشيختي وقوتي شيختي شخص تصلوا كان سني قولي شجرتي ورمزيني سيسي بلاكوتي دبو ما تونا ريدو تهيك شا تلفوني دلاكو تلفوني رمزين دلاكو رمزين دراو تلفوني شيختي شا دلاكو ديتي كوت أكمل راغون رأي أما وان كان بار فكينيا بنام تكو مال غون رأي زوان تيغونو في Me makina ti yame. Me makina ti. أبو مخينا مالي متي هاي Makina ti yame bo. مخينا سي بنا لا بدوسي Tana bitam teme makina. نجرتي Makina na ruza. Na bida gani no pa. Makina ti na bida. ركونغا بورسا سدنا سيكو لك جايبات أما إني غني رمزين جتشو شيتي شاركته شيتي ni dhufa kajenne nulle wana garre anama fakkeenya isa kana itti dawwale sila dawwalle dhaan dhufaatiin jiralle je telefoon isaa yeroo takka me khaalu ni nama dhukkubsata ara jiru abdiin kun nu kaasala abdii yoo kunne bar waamee qadabna la abdii kutuun qabnu abdii kutuu osoo dheetumaan eeggaddagaa telefoonii dalaguuti ta'e kan itti ergus dhufuuni ta'e siin itti erga yoon ji'amma saareetti kophaa gurbaan akkaan godhuun qabu serka baafata anuma tanaa fedhe lafaan dheet deema kanaafuu daruuri namni dhiiraa tokko nafa isaa anuma bira taa'eeti obsa rabbiin siyaa kanu kamisini kamaali boota Jaaketa kiyana kana. la jaaketa kuchuma sana warra yaasuu qabnaan jee bara amma kophaa ta'e dandeessumeetti Nin deema jaaketa kiyana kana ningala. angaramsiin dhufu amma fakkeenya Ningala jaaketa kiyana kana me. wanni goone jaaketa sifin kana dhaabbadhu dhiis jaaketa sii kana taa'e Ningala nje. aboo isa galtaa fi dhaabbadhu Na tinggal. ni galta ni galta suuta galta dhaabbadhu suuta galtaa Makina ti yas nabda. Makina ti yo. akkuma wayyaa ni galtaa galuun rakkoon qabdu galtaa Lakki ningala. dhaabbadhu ni galtaati dhaabbadhu ati maal taate eessatti galee ta'uu namicha wajji galtaa kophaa ta'e deemu wajji galta wanni wajji galta Isa wajigal. hina wajji galta Ano pa deema makina ti makina ruza brodeng deema. makiinaan tan makiinaan bo arusni kophaa taanu dhiiftee arusoo godhataati Ningala arusha nje. godhatta kophaa ta'e godhataa arusoo Makina ti yedu isa gesta. na makinaan tani jirti ala dhaabbattee see gujjirti gulfiidhaan sitti Ayya bida kul fidas bida. Kul fidas bida. gulfii hatta haati makinaa see argite gulfi siin argine mee dhaabbadhu garura dhiis kudhaaf jaaketa kanaas baas Lakki nakan. jaaketa kanaas narraa dhiisi jaakena Amma makina ti yana amma rakkoon goonee wal anama akkaan godhuutu barmalee na Ay sinaru zaman lor kita. sin dhorkine aruu sii goone akka ajaa'iba sii goone gana nama hundaa si goon arus Oi. aruu kophaa godhachuu feetaat nusi goon arusa ati kophaa godhachuu feetaa aruu Ayya ganin deema ni. daa alla wuuy naa qabi mee yaaba kabi qabi yaadu qabi kabi gawan Awa makina ti bitan jenni deema. dhaabbadhu aboo hot aboo kottu gataa Sakati saka. hotu hot taa'e yeeda rabbi na gargaaree aboo koo waan godhe saboo kana amma Makina ti ati aruu sana dhiiftee godhataa kophaa ta'e ati arusa ka obboleetti dhiiftee godhatta arusa ana sii godhe siin Bar jenne aruu siin makina ti bitan jer. makiinaa fidaa miti amma arusa isii dhiiftee godhatta Hati aruza na lor keu. aruu sii godhu deeman Asiin na lor aruu keu. ajaa'iba sii godhe nama hundaa Siin na lor ku jira ani aruu kophaatti si dhorku jira kophaa
Arusa shaytaan. Arusa isin naroo kujir. Arusa shaytaan isbar kamale. Gooti. Arusa nagaa sun darqoni. Akka jaa'ibaa si goote arusa. La arusa isin. Ani arusa bareedaan si godha gattai. Amma makiinati yaa qulfiti yaa kana makiinati yaa furda. Qulfii ta'e asii argitu dhaabbadhu kan qulfii isin ergine barfituuf kute. Kaayila bunda wallee ati eessatti. Barsa dawwalee hin jee dalagu telefoonaa dalagu dide. Waan ta'ani hin beeku isaanis waan qunname hin beeku. Mee walumaan ayina hawaan isaan itti dhufanii. Sheektichis dhufutti hin jira eeganaa hin jiarraa kalee miti rabsiinu ifatee afaan kuteemi. Qulfiti yaa inni furate. Awwan jirti taa'uu si. Si taa'anii jirti qulfiin. Telefoonni kaisaanii ni bu'a. Keenyu. Haramsiifa. Haramsiitti sin bu'ee gaasii gabbee karaa san dagdee shokolee wanti shabakaan hin jiru saa. Inni tokkiin hin jiru na fakkaate hin beekne wallaahi. Amma ni galaa yoo na dhiistano. Rakkoo jira. Lakki rakkoon hin jiru. Arusa nu dhorkitee ni galaka. Lakki arusa si dhorkine arusa manaan sii godha nama hunda siyaamee. Nama hunda yaamtee arusa akka jaabas. Ati arusa intala falfattu sanii godhachuu feeta. Arusa akkam naa godhachuu feeta. Arusa dubbattu qabinni. Arusa naa sii godha maal si dakale. Buleetii teessiif hin godhatte arusa. Na dhorku jirti. Arusa asfaati feetu sii godha nama hunda siyaamee. Arusa intala falfattu sanaatu arusa shayitaana fi arusa namaati. Makiinaati yemaa gurgurtan duba isin. Si bitti malee si irraa gurgurti. Gurgurtan hin jirtu. Ni jirti. Hin jirtu ammalatti maayimi gurbaan. Abshati jedhummaa fayyi malee makiinaa. Aboo sheeticha san rabbi nagaa nutti hafidu yaa. Bar do'aan nuti ilaa harka isaati. Harki isaati uftii qaba waan ta'eef harka isaati yoo itti godhe malee do'aan nuti goonuuf kun garteen. Kan inni jeenoo jechuu kun. Hakiin duraan jechuun akka inni jee osoo malee godhuu malla. Kanaafuu do'aan harkuma isaati yoo itti godhe do'aan kanuma jee. Amma isin aruusa kaan hin godhanneef na dhorkuudhaaf amma sheeka barbaaddanii yarri hin beeka. Aruusa ni godhadhaan dhiisaa ka aruusa kiyya. Laa sheetichi boo sheeticha saniif si miti. Asii fayyitu si godhu. Kasammuu ta'e bika si deebisu inshaa Allah. Bika si deebisu inshaa Allah rabbi wajjin. Hadama fayyisu rabbi ilmi namaa sababa garuu sababa kasii ta'u. Eeywa. Anamma asin taa'uutiin hin galaayyee mana kiyyatti hin galaa qulfiin tiyyee kana. Qulfiin tiyyamee. Asii jechaan as taa'u jira bara. Barsi jecha jirti asii obboleettii ta'e biraan deemtee. Inni kun bari isaa asii jecha ilmaan isaa dhiisee jira. Eeywa. Dhiisii finoogin akka kaasuraa dhiisii finoogin. Finoogin dhiisii. Mee qulfii tiyyaas naa kan. Qulfii Makiinaa tiyyaas mee isa geessite natti. Qulfii siifin kan rakkoon qabdu qulfii mee atummaan fayyada. Arusaas waa'uma feete atummaan fayyaa kanaa waa'uma feete siif ida rabbadhu. Waan feete siif fidi. Waan feete siif goote aruusaa miti makiinaa bitee. Akkana si goote tanaas ni haftiif hin seen irraa hin baasa. Irraa fayyadamte yeroo ammaaf yeroo hin qabu yeroo siif malee siidhaaf yeroo hin qabu amma. Inshallah fayyumatee jirratti malee. Walitti dachaanii yoo rabbi ishee gaafa ati fayyite. Ati inshallah rabbi saa fayyisu sheetichi ni dhufa. Ni fayya akkatti naaf dalagaa shayitaanaati wayii. Akkatti naaftuu dalagaa shayitaanaa rabbiin hin gargaaru inshallah. Hiriyaa deetee laalte. Hiriyaa fayya qaba alhamdulillah. Deetee laalte. Waan bira fitiin. Naanni yaadata agarte. Waan bira fitiin. Wayii taatee barti waan kalee goonee san nuti qishoo wayii isaa jirti. Gurguraa waan ta'e kana wayii fudhatu waan hin fudhatu malee. Namaas hin dhaga'u. Namaas hin dhaga'u ammaan tana gartee eegaan kalee do'aa kalee santi godhe. Maaliif boo'u jira isaan maaliif boo'e? Boo'een fayya qaba. Boo'een fayya qaba boo'een nagaa. Abbaa isaanii aruusa godhachuu jira ijoolleen ni gammatti moonii boo'u shaasoo kana narraa dhiisa kabbalessa qiyyi. Aruusa sii godhuu deema. Aruusa na dhorkitanii barsiisanii aruusa na dhorke. Abdaan sun dhorkine haasamaa taate. Hayaniin deemanii dhagaa aruusa. Hamileen akkasitti cabsu jirtaa baran aruusa sii godhuu waa hunda sii godhuudhaaf qophiidha. Hayya keetti dhagaa aruusa sanii dhagaa. Taa'ii hin deemin. Aruusa sanii dhagaa dhiisa. Maal dhorkitan isin? Laa dhaabbadhu. Makiinaas na dhorkitan aruusa suguu na dhorkitan. Taa'ii aruusa sii godhu. Mee dhaabbadhu na dhagee waliin na siin jiru nan darariin yaan obboleetti ta'e si jechaan as taa'u jiraati waa meeqa dhiiseeti taa'ii ni fayyita. Aruusaas waa hunda siif hin godha. Laa gurbaan kun illee laala kana si jecha dararamu jira laala isaa. Sirrii dhagaa xiqqoo mee jee. Isaan kana yaadu uummata kan sirra cabee taa'u jiru kana dalagaa dhiisanii hojii dhiisanii mana isaanii dhiisanii guyyaa meeqa guutuu sirra taa'aa jiran. Fayyaa qabaa yaadanii akka nama fayyaa qabdu isaan kana yaaddu kan hin jirnaan. Fayyaa qabaa mee silaa nama fayyaa qabaatee dhugaadha nama dhagaa. Xiqqoo yaada sirraanii fudhatamoo. Amma xiqqoo fudhachaa jira akka duraanii kan hin jiru alhamdulillah jechaa hin jira balaan. Wallah alhamdulillah xiqqoo yaa jira. Haa silaa sheekummaan sun odumaa akkatti. Amma doo kaleessan harka isaatiin dhaqqabee dhufee gartee innis gara dhukkubsataan harkaa qaba jee waan. Mana kiyyaa hin jira saarra. Dhufee sila harka isaatiin dawaa kanatti godhee jiraate. Har'a fayyaa alhamdulillah. Har'a fayyaa dhugaadha. Intala sanii naafii si naaf intalli isa wal barbaada haanee garteeni. Har'a duba namticha fayyaa qabne kana dhiisee gartee gafan dhaqee isi san barbaaduu hin danda'u. Fardiin isa fayyisuudha achi booda waan hafeeti darbi. Inshaallah sanatti deemna walumaanu. Sheekticha masa rabbi nagaa yaa nutti haa deemsu Sheekticha rabbi nagaa naa. Sheekticha barbaadu deemee.
Hatuu qabdee ammoo dhukkee irraa haasuu qabde wallaahi billaa Isi waagaa isiniin kanaaf hanqa amma dura akka ajaa'ibatti. yoo inummaan irraa dhorku baate ammallee haa ilmaan kiyyaati. Maamma sunillee ammaas isaanii wajjin har'allee deebi'ee Saniifiifuu miskiina yaa'u abbaa ilmaan jaati. qabsiisanii sirriitti dirqamaa waan san Waan ifiifu akkuma obba isa jiru kana jira. Isa irraa waan hin akka danda'u. taane irratti dalasisaa jiru isaanii garuu. Yoo na dura dhufee kan godhu qabu hin qabu Muhammad. Maaliif ji? Sa. Ifiifuu obba akkuma obba isa kana gootee dhamaastee harkaa qabdi malee. Dhugaa dhamee jira sun. Waan nama godhaa jiru hin qabu. Sa. Ati maal asii gooti? Ei. Ati Haa. maal asii gooti? Sisa laa dhufe akka sisa qamoo jira bara. Qamoo dhufe. Sisa laamuu dhufe boo. Sillaaluu dhufe. Hai. Maal hin ta'in alaati? Amma nagartee. Addumaan taane hayya qabdi. Waan taane hayya qabdi. Waa taatatti. Namni wal bira dhufu boo si bira dhufee bara. Butaan sun dhufu takka agarre. Ajaa'ibatti taate ilaalla ammaan tana bareechaa jira. Tikkishuu bara akka namatti dadhabamtu. Sheeticha nu dhaqqabee Gaafa qodaa alhamdulillah takka rabbi waa lama. fayyisu. Takka lama Sheetichi san rabbi nutti haa fidu haa fi. Sheetichi sun osoo dhufee dhugatti ammaan tana dawaa san ifii haa godhu taate akka keenya kanaatiin Keenyatti harkisaa waan tuftii qabu jecha odoo inni harka irra baasee bismillaa jee irraa qottee wanti. Waladdaa sheetichaa sanii fi Do'aan nuti godhuuf do'aan inni godhuuf tokko miti. nakka banaa jaabar. Lakki ittiin qabbanaa bar wanta tana akkana godhamaa taateeti yoo. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Gaafa wallaahi billahi dhugaa nama yaachisti. Wanni kuni akka beekadhu akka biyya tanatti irraa cinqamaa jirti. Beekadhu Oromoo namaa kaalitti sanirraa. Qaalitti sanaan Qaalitti isii to'achuu fi dhugaa isii wallaahi maali fudhatu. haalaan irraa cinqamaa irraa azabamaa jira. Nama hedduu azabaa jirti kaalittiin suni. Isa abbaa manaa kana dhiisee nama biraatu hedduu miidhaa turte. Bara akka ajaa'ib kanatti obboleessa kiyya hamma fedhellee ta'u hamma fedhellee hammaatu. Inni isii hin jibbine isiif jibbitee biraa deemte gurbummaa kana maal irraa barbaaddi zaatii dammi afur gartee isuma kana dalagaa godhattee isuma kana haasaa oolti. Isuma kana deebitee waa ergaa oolti. Maal isii godhe maama ka isii hatatte sanoo maal isii godhe isii godhe. Maamma bar saahiba isaa jettee saahibun maalillee bar nama miidhaa jirti amma Saayibummaan daruuri nama inni guyyaa tokko hojii tarkaanfatee daruuri miidhamu hin qabu. nama tokko guyyaa tokkicha biratti agarte isiin qabuudhaaf itti dhaaddatte amma tana Maa oollan ta'u? deengadda Haasa'u jira. haasa'u jira Haasawni kanaatu? haa Haasa'u jira. akkam jirti Maal taate? Qulfi diyyame? qulfii teessii fi naa dhaabbadhu rakkoon qabdu Sayoom naaf tannaa kan naa qulfiin irraa fuutanii. amma siif Way. dhiisii fi naa qulfii Isii rakkoon ulfisiif qabdu hin